ngomong pisan Nadira kena senok balik di Taiwan. Indang dan celana pendek kamu citra si angke hati menangsan agar batur pada ngedepret disangka warti yang stres ngomongnya sedalan-dalan ngangone bahasa Taiwan. Ayo ke orang dapur na yuk melawar gina sadayana yuk kapayun Ayah masih boh aja. ayo ibu hajat bapak hajat na ayah sana cowok Coba lihat adikku, ada seorang pemuda. Coba hatiku, andai jadi pakaian syukur hati, penyanyian ternama. Coba hadiah diriku, andai jadi pacarnya Bu Haja kan bagus. Ibu hajat tatura ayah kaparayun kena wasik ayo pura-pura jangan dipandang ayah ibu hajat menurut lagu Bu Hajat, si dia mendekat hati tak karuan, tubuh gemetar kala berpandangan, pandangan pertama aku jatuh cinta. rupanya si Kirimo penyanyian ternama. Oh bahagia adikku andai jadi pacarnya. Wasih ibu hajat bapak hajat aturan Hawawan ayah ayo pura-pura jangan dipandang. ayat cenah si dia mendekat hati tak karuan, tubuh gemetar kala beri kenalan, pandangan pertama aku jatuh cinta. Rupanya si Kirimo penyanyian ternama. Oh bahagia adikku andai jadi pacarnya. Luar tiam warwat kedokan, Ibu Hajar, umur pesek Ibu Hajar. kejodokan, jiwa odong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Gaya nih gaya bule, rambut nih aneh warna nih, disangka ule beneran, padahal dada semiran.
Ibu Hajar. Sombong pisan Nadirakena kena balipi ngetaiwan indang dan celana pendek kamu cingkrang si ake hati menang agar batur pada ngedepret disangka wartium stres ngomongnya sedalan-dalan ngagone bahasa Taiwan waratium warua kedokan sumur PC kedodokan iwa odong pindah teri ada sombong si luar negeri masih keluarga besar sombong pisan ngedirakeun senok balik sing Taiwan dia dadan celana pendek kaos cingkrang sudah gawe hati merasa tur pada ngederet disangka warati sama stres ngomongnya si andalan-dalan ngomongnya bahasa Taiwan. Alhamdulillah kadang di Trasadayana sangat mewah dan sangat meriah.